Tala Fou o tala mai Ausetalia re Radio Samoa. Ua whatupula ia pēr la matianga I tangata e whatawina o loa I lunga o penga te whailangi o le ripoti lea ma le lapta inga ma le National Australia Bank po le whatatupe o Ausetalia ina ua maua ia lātou ripoti le si iti o le 11% o tūranga whapea o whainga tau whaapalea ua whai ai tutonu o le tolu māsina taluai. E au fiai nei whainga tangata tunu la fono ua tau mawhai wha o ngāle PID o se au unanga whai a fua I lunga o le telefoni whewai I meli po le ABN e lafo mamawai tupe. Wha mai le whale tupe o tangata lo whatawa lato o loa I lunga o unanga o le marketi le Facebook ma le marketplace o lo au pito te leai le lamtianga. Wa manatu le whare I tangata le au unanga le ale PID e le tatongia a iei nisi o whainga ua maua le whare tupe ua whaelo ai le au tau whaabalea I tangata whaatau e tatawana tatongi se fi po o se tatongi mo le whaonga ina o le PID. Whai mai le bank ia mauti noa tangata uma a whai la fuatu ia o se emaili po se text mai le PID o na e sila fia lea o se tau whaasase. O le tausanga taruai e lua se rau ono suru wafe, se vai ngā tupe na mau o tangata I whainga tau whaabalea ia, e pei o na whaamaunia mai e le Scam Watch. O whautuaina tangata I melepone o no whaalongoina nisi lulunga, talua na mai a whaalongoina na mafui e le pōna po e tolu te si malevaru le malosi I le fua mafui e, sa whaamawina I le tu I mātui se sifo le whaitua Sunbury, po le tele titi o le aforesfutasi le pōna po. O whaamaumaunga ma le Geoscience Australia, ta wai e tolu kilomita le loloto le mafui e, to tele tangata o whaamaunia no lato whaalongoina le lulunga, na whaalongoina fo I Hobart I Tasmania. O le mauanisi e umi le mafui e, maolo o liptia fo I le mafui e pito I malosi le wa whaamawina I lea whaitu, taru le se lau lua sepuru tau sanga taruai. E leini ripote ni mea o matua I whaalea ngaina, ma rei foi se lapta ingo se tsunami le pōna pō, alo lapta ia petangata ia mātala ma Sound Uni, ini nei aftershocks o lea mafui e. O lo whengai nei leo I sini, ma le suenga o le whaalawlawe ua umai leo lo le pepe na o le fitu vai yasa le matua, le ana wala awa nei I lātou I se whale I St. Mary's I le wawea o le aso na nafi. Na whaatino ngā ruenga la vea I a paramedics I le pepe na o taunu watu, ma avei nai loe le wharimai o tamaiti Westmead, pe I taina umalava lo na ola mulimuri ane. Lo whanga solo I le solo suenga leo le nei whaalawelawe, sa sauri fo I sa lātou ripoti tu ina atu le coroner. E lo iei se whamtalanga le ripoti o ta waile mafua angol whale tonu le pepe, au le solo talitari ai se isi ripoti le tamai, a leo I le nei mata upo. O le li whasala lau le porkalame le Sunrise, le alata fitu Ausetalia o David Kosh, po Koshi e peo na sirafi ai le to tele, o wha vai mai lana ngā ruenga I le so I sana whamtalanga sa whai ai lungo le Sunrise, o whate I ai le to tele. O ripotia le ABC, o wha vai le li whasala lau le mai o le sidia ma le luas putu sanga I le ngā ruenga, ma ia tā ua le mafuanga ina ia mafuta malona ainga manga lua I nisi poloketi. O le lua whamare lua na amatai Koshi lana ngā ruenga lea, ma o ier tangata whaasara lau au pito umi le ngā ruenga peo na whailua le Channel 7, o sidia ma le lima hafe tolu se lau ana por kalame o whaia, lunga le televise, whailua le ofisa sidia le 7 West Media e umia le alata fitu, e whaalo longia le whaiunga o whaia le li whaasara lau, mai te lelo na sao le au unanga le televise, a e so se mea le lava, e iei lava le teimi e mutai. O Koshi sa avea matangata whaasara lau o le por kalame le Sunrise, whaatasi maisi au whaasara lau I longa fo I Ausetalia e pe o Melissa Doyle, o Samantha Armitage, ma le tamai tai o lato o lua nei o Natalie Barr. Ma le tana mulimuli, o le mawhaiona ta alo se taseri whamoemoeina le Blues a New South Wales I le urua I ta alonga o le State of Origin I le Vasanei o no manuanga. O le senta le li o la Trial Mitchell le ua whaeloi li poti au pito la tamai o le mawhaiu na o fia le whirwhiringo le au o no manuanga ma le asuitulanga iei le li o Stephen Crichton. Vai mai le whamtalanga mai le Blues o manuanga o la Trial mai tole ninga ma li pite fo I le APC a whamaonia I scan sa whaia a ele I malanga la Trial whaatasi ma le au I Adelaide le so o no le atulanga. O le tausanga fo ina teneina misia ato ai la Trial le series ta alonga ia o le Origin ona o manu anga foi, a sa la wina lo na ingoi le au whiriwhiria mo le lua I ta'alonga le Adelaide, lea ua whaatulanga mo le Adelaide Oval, I lea so lulu le Vasanei. Tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia, am tanga le vai aso.